Se fa malosi moso se tasi alo ese maile la lolani wana Yesu ete maua yo le file mu oye malie yo lo mana o ibe alele taeao. Mātou te vi lava o ilu mātou tuala ni taeao. Mātou te whamanuina lo suafa. A wai au lava lau pule le tua. Mātou whaftaile liu mātou. Leifua mai fo ili nei taeao fōu ilo alofa malawang le lei. A o tu mau pēa lau whamalolonga. E mai se le li. O le ola whaafowina mai a te oi. Mātou te tuina atu le tua le au aunanga lau whanau le ni asu. Le ngata ilunga o penga te whailangi. Mai se fo ilau o whainga luenga fola iso se mga ala. Iso se ai o lo latou. Ta ape masala la waile tua ono lo tala lei. O le mātou ta talo le lii whaamanuia iso mātou atu no pele o Samoa. Mātou whape ifo le ni taeao.
tu mawatu ia te oelo lava viinga. Nei maso umai o oile whaavavau e whaavavau lava. Amini. Ma amini. Ia e mua ona toi whatalo whaatu sa mo le atuna upelele nei fo i vaenga o le taeao I lau mai mo whaafonga mai. Lea ua tātou sei mai fo I le tātou Malū taeao faaleagaga le nei aso. Ia le lofa maleanga le leo le atua leo mwhai fo on tātou toi lau lua sila whai lungo pe au ngalu le nei fo I taeao fo I le lofa maleanga le lei whaasoa mai o le atua. E whatalofa atu I le tino keriso e ainga o le whaatotua I lunga o penga tawhailangi o lo o maua mai fo o le tātou po kalame le nei taeao. Ia o le tatalo lau tau auna ia whaamanuia tele le atua I le whenga iai ma lau singa ai me se fo I o le whenga iai ma whaiva ma so se wala awina le nei aso. Ia whaamanuia tele le atua mātou tatalo ia o te popoina pea le whauunga mai le atua. Ia e maise o le susia ma le tamau ainga whaasoa mai le li. Ia wau tau whaiva alofi au e le ngata I tono ainga, tono e ka le sia nuu mala le whanga. Whapea le malo le atua lo tau au nai. Lea ua tātou anga ia te fo I le taeao le tātou whaamaloma le tātou whatalofa. I lunga o penga tawhailangi il mai mo whaafunga mai o sio tātou atino. E whaatalo whātou lau pol kalame I le swafa manu maa lo le tātou 𝚟𝚑𝚎𝚎. Swafa lava leo mwhai ai ona e mafuta mai mo tātou nuti mea whaatasi. Ona I tātou uma o le whanau filfilia le tua. Sa moa le mai o le tātou pol kalame o le Malū taeao faaleagaga. Lea ua awina atu mo oi I le nei fo I taeao fou. Atalofa atu I lau le tala leil. Su la au whainga luenga tofia le tua I so se whata whaitaulanga. Ai taina ne fo I o le tapo inga mai mauta malawa. Atalofa atu nei taeao mata ngofie. Tātou waulia le lofa maleanga le leo le tua. Malū whaafitai lau tau te talo. Whaafitai lau tau langulangu. Ia o loo manuia ai le misiona, manuia le talainga, e le ngata fo I nei tu o le au nanga. Ai whapea fo I whanaua le tua e nisi au nanga o latou ui o ina ai le tala le leio lo Malū. Whaafitai tele e le whangaloina le taipo inga mau, ta maam tina matua o au sinsina o le tala le lei. Ia o latou tu I taipo inga wase manuia o Samoa. Whaafitai lau tau te talo, whaafitai lau tau whaanono manui le li. Whaafitai lau tau te talo leo leo. Ia o loo manui ai whaiva o Samoa I le nei fo I waiaso. E le whangaloina le tātou paanga lungo penga tawhailangi. Mai se lava I a tātou company o loo langlamoina le tātou tautua mlaunanga Global Kingdom TV. Patalo whātou nei taeao, ma lole ngā lulue, ma lo fo I le onsai o tautu te whai. Ia leo tātou waulia mai fo I le aso swuma fito nei masina o Iulai, masina lon fito nei fo I tausanga, ma lo ngā lului, ma lo whai o whaiva. Ia e leo se mea whaalea ngālo tau ti ngā I le atua malona whina ngalo. Se atu tātou whatalo whai lungo o le tātou Facebook Live, ma futa mai lau au nā le atua sunga le lia o au, ulale na futa ulale, tamalo mua, ia ma lo le seifua mangia, I lau sunga le whiaonga, lau sunga le awao, tai o tātou au tau, so a tau mo kiriso, patalofa atu nei taeao fou, alofa tele atu mo lau sunga ma le whaletua, pa manuia tele le li. E patalofa atu nei taeao I le uso au auna, le moa, JT le moa, ia patalofa atu John, manuia fo I lava singa o le nei aso, e maise ngā luenga o loo whenga iai. Fitialo, sunga taina ia tole foa whakatai le mafuta mai, whaamanuia tele le tua I le wala awina I le nei fo yaso. Ia whape fo ia wauna le tua lea ua toi tau nuu mailu la ua safu laun le yaso sunga le whawhengainga ia tito. Whape fo I le sunga le whawhengainga ia nanai. Ia ma loso I fua manuia le taeao, ma lo fo I le sopo whakatai le li. Ia lea ua toi whaaso poloa mai fo I le soifua mleola. Ia wale whaawawina o le wala wina whakatai.
Fatalo fatu le uso ia new chapter mafuta mai fo le taeao ia iai le anga le leio le tua ia oi male ainga ia taltonu fo na fia ngai mangaluenga ia fa manuia tele le tua ile fenga iai ma faiva lofi a le yaso ole tato Malū taeao faaleagaga le yaso na wa silasila mai lunga o tato polo kalame pe ona mai mo mai fa fonga mai ai e sili ese lava le poto le tua leo le a ngai atoa le tatou Malū taeao faaleagaga le tatou tusi na mo mulkonito i mua ia o lon fai po suma le valu a ngai fai po lua suma lima ia ona i fai upuna leo o le a ngai atoa le tatou fala i au tatou fa malosi ia o tapena mai fo ia au na le tua wale fa wino le au nanga le ni aso ole ai oinga le ala apostolo Paulo le kalesia i Korinto na ai oia tua i le kalesia ina ia tasi lala tau upu umalava ina ne iai ni masenga ia te i la tau ia iai le mau poponga ia iai le loto etas male manato etas awale fenga iai male ngā luenga le tua o le ata fo i leo tatou folau fo i neva yaso nei masina fia lava se fata faitaulanga o lo e punou ma e Malū e ai fia lava se malai wa ato faina le tua e fao ngai nai le soifua ma le ola o le ai oinga le ala apostolo i le kalesia Korinto le ua moli mai mo tatou ni taeao ia tasi la autou upu Korinto ina ne iai ni masenga ia te autou ia mau popo autou le loto e tasi male manato e tasi ese le matangofia o se ainga ai tasi le upu ese le matangofia o se mafutanga ai mau popo i le loto e tasi male manato e tasi ea e maualunga ai le vi inga o le tua e atangi ai le mamalu o le tua e a tasi le loto, tasi le manato, tasi le upu, ina ne iai ni masenga i ate o tau. O le ai oinga la lea le apostolo le kalesia i Korinto, ina ia latou matala pea, ina ia latou ngā lulu e whaatasi, i le whengale ai ma le loto e tasi, wow, lea la ua o mai le tala i le apostolo o nono tia o ia i le fale pui. Mai le ia upo le apostolo i le kalesia Korinto. Wow, ta ua mai. Oka se mana ia le upu na e sautono le fionga le tua. Wow, ta ua mai o tou ia tau. E o sa keloe o iate o tou misa. Aleluia. Ele ia se mafutanga ele se misa, ele ai se ni whawhitauli, ele ai ni me ono tutupu ai, pe a o ina le ai se matala, le ai se ngā lulu e whatasi, le ai se loto e tasi lala tau. Mai leo tala la apostolo, leo o mai le tala ia tau, Korinto. O le au sa kilo e ia, leo ia longo mai, ina ia te outou le loto e tasi malmanato e tasi, mai wa ia te outou misa. O se toi whaamanatu fo i lea mo i tātou nei fo i taeao, mai se fo i nei aso o tātou, se e atu tātou fo launga, ele ngata i tonu o le fatu aina tausi, tonu o kampani, tonu o haonga, tonu o whalapotu tonga, ina ia iai, lefe alo fanu. Pele o upu le apostolo, na ia talanoa atu ai ma whaamalosi atu ai le kalesia. O le whaamalosi lea mo i tātou Korinto, ina ia taito tasi o tou ma matala, o ua fele e le keriso. Wa ua mainisi, wa ua lo sa Paulo, wa o lo sa ke fa, wa o lo sa ke riso. Ai la ia upo le apostolo Korinto po ua fele e le keriso. Pe ina whaasātaro ina ea Paulo e sui ai o tau.
Pena papatisoina ea o tau I le ngō pau. O le matango fia I o le toi whamanatu. Nei se lo tātou sāma o tātou whaoa le vi ingo le tua. A o le toi whamanatu lea o le apostolo I le kalesia. O leo o mai. Le lipoti. Le au sākilo iate o tau. O iate o tau misa. Wawa whai mai nisi. O mātou o sā Paulo, o mātou o sā Apolo, o mātou o sā Kifā, o mātou o lo sā Keriso. O ua fele ea Keriso. Pena whaasa taroina ea Paulo e su iai o tau. Pena baptisoina ea o tau I le ngō Paulo. Mai lei o upo ta māloa na wha mālosia toi le kalesia. Le au soe, le au pa ia ma le au wha tua I Korinito. O te wha aftai atu I le tua. Ona e lei papatisoina so o tau we au. I ia leli. Na si tia ma toi wha mnato le apostolo I le kalesia. Le ai o le atua na papatisoina I lātou. I ia leli, ina nei whao e se tasi le vi inga o le tua. I leo le mea fwina le o tupu nei taimi a. O tele na whao e tangata le vi inga o le tua. O lātou whai mai o le ekalesia ale nei. O le lotu ale nei. O le tāpua inga ale nei. Po ua fele e le kemiso. Ia leli. Ina nei whai mai se tasi na o papatiso atu I loo nei ngoa iate o tau. Ai le ai Korinito a o le atua na papatiso iate o tau. I ia le li. I ia le atua. O le whala I au le apostolo na ia toi whaanatu. Mai leo upo o tamaloa. A waile a wina mai a o Keriso e papatiso. A ia fola atu le tala le lei. E le o le poto I upu Korinito. Ina nei whaalea o ngā ina le sā tauro o Keriso. Ia le ali. O lua tala noa e stangata e se le matakutio upu. Amene. A tala noa mai nei ki nese e tau whaalinga mtakutio. A o se upu o le fua o leo langa. Misi atoa. Ia le ali. Ia stoi whaamnatu fo I le mo tātou le aingo le tua. Le whanau o Yesu. Mai le tala tamalo. Ina nei whai mai se tasi na o papati so atu iate auto. I loo nei ngoa. A o le tua. O ia lea na papati so ina auto. Ia le li. Mai la I o tala Paulo. Korinito. A waile au ina mai au I Keriso I baptiso iate. Iate auto a ia fola atu le tala le lei. E le o le poto I upu. Ina ne I whaalea o ngā ina le sā tauro o Keriso. Ia le li. Aftai o le sili esel na o le poto o le tua. O le mata I sau le nao le atua. O le tō whama mau le nao le atua. E le mawhai e se tangata o na tala ina. Le ala e tau mwhai la apostolo o le ngā le o mai le. O le ata hoi le tupu le tino Keriso nei taimia. E ko ke le ala u whai li poki e iai. Ki nganga e whai mea le lei mai au auna ma le wha mauna. Ia tangata lai whai au li poti. Kei pei au le skoingo yop. Ia le ali. O le ali ia lea o le whai mo tātou whili. Whai tātou mona whili. Le alu e aweli li poti. Whaseina I telo tangata. Mai lei o tala te maloa. Korinito a waile a wina mai au. E baptiso ia te outou. A ia fola atu le tala le lei. E leo le poto I upu, ina ne I whaalea o ngā ina, le sā tauro Keriso. Ia le li.
o le silisili ese la le o le poto o le atua. Le ngawhai mai ai lo le tala le apostolo no ese. A walu ta opu li satau. O le valea le ieu malaia. Ko nito a o le mana o le atua ia te o tau o whaolaina. A o le mana o le atua ia te o tau o whaatotua. A o le mana o le atua ia te o tau o talitonu. Ia leli. Meila ia o le tala al tamalo. Whamalosi. A wau te whaumatia le poto o e popoto. Ma o whaalea o ngā ina le ata mai o e ata mai. I ia leli. Moni whamaoni a fionga le atua. Le eis tangata soifua na whaia le atua le eiso na o ngā. A o ngā tangata uma na whaia le atua. E iai ale vaenga o le ngā luenga le atua e a o ngā i tangata uma. Ia leli. O le silisili ese o le poto o le atua. E le awina mai a o e baptiso ia te outou. A ia fola atu le tala le lei. E le o le poto i upu kornito. Ina ne i whaalea o ngā ina le sā tauro ke wiso. A wām tā upu le sā tauro. O le valea le ieo malaia. A o le mana o le atua ia te ila tau. Ua whaolaina. Ia leli. Whaongaina e le atua tama vale vale. Whaongaina e le atua mea vai vai. Ea vatu ai lona vi inga. E loa ai lona mamalu i le lalangi. Maila i o le tala al tamalo. Po oi fea le tangata poto. Po oi fea le tusi upu. Po oi fea le fili ngao le neila lolangi. Kornito. E le ua a vea e le atua le poto le neila lolangi mavalea. E sel manino le fionga le atua. A wao le poto le atua. Ina ua le iloa le atua e le lalolangi. Ilo lato poto. Ua fina ngalo ai le atua. Ia whaolaina i le valea o le tala inga. A e ua whaatua. Praise the Lord. Mela le aua e te whaawaiwai ke risiano pe a tau ai maa mai tangata i ate oe. Po oi fea o ia ili tangata poto. Te popole pe a inosia o ili tala inga. Po oi fea o ia ili autus up. Aua te popole pe whai mai tangata o lo iai whailonga ma tūlanga maulunga fe mai tala Paulo. Po oi fea o iai le fili ngao le neila lolangi. Kornito, e le u a vea ea le atua le poto le neila lolangi mavalea. Ia le ali ia. E upo tuspa ia wao le poto i laloni. Al valea na i le Malū le atua. Ameni. E le ua a vea ea le poto le neila lolangi mavalea. Le ale wingo le tala al tamalo. Kornito. A wao le poto le atua. Ina ua le iloa le atua e le lalolangi. E sel manino a. O le poto la lalolangi. Le fai mai tala al tuspa ia. Ua lato le iloa i le atua. A ua fina ngalo le atua. Ia whaolaina i le valea o le tala inga a e whaatua. Ia le li. Ana ia lau ngā lue ni aso. O lau tala inga, o lau moli mau. E whao ngā umma tātou e le li. E se umma tātou mea lofa. E se umma tātou tāleni. Po oi fea o iai tangata poto. Po oi fea o iai le autusi upu. Po oi fea o iai le fili ngao le neila lolangi. Kornito. E le ua a vea ea e le atua le poto le neila lolangi mavalea. A wao le poto le atua. Ina ua le iloa le atua e le lalolangi lo lato poto. A o le fina ngalo le atua. Ia whaolaina i le valea o le tala inga a e ua whaatua. Ia le ali. E wai whaingo fia le tātou Malū taeao faaleagaga le aso.
Haleluia. Vi ia le li. O le sili ese o le poto o le tua. Po e talia Yesu. Fai Yesu mwhawai papa o lo soifua. Malo wola au auna ia te ia malona finanganu. E le eise mea te mai. Pe le umau a onga. O le moli mauna ia te oe. E whaolaina i le anganga. E manu malo ina ai. Se anganga mo le atua malona finanganu. I ia le ali. Mi ia le atua. A ia. Aua ni tatou whaoa le vi ingo le li. Praise the Lord. Ina ne i whai mai se tasi na o papa te so atu ia te o tau i loo ingoa. Ai le ai o tau na papa te so ina o tau e le atua. A waile a wina mai au e le atua e papa te so ia te o tau. A ia fola atu le tala le lei. Amene. E man kole le apostolo e le skama i tangata le apostolo. O le e Peru sa e Peru. O le whaia onga. O le a o tu la fono. O le whausaio. Ai whai maritala le tamalo kornito. E le o le poto i upu. Ina ne i whaalea o ngā ina le sa tauro ke wiso. Amene. A warum ta upu le sa tauro. O le valea lea i e o malaia. A o le mana o le atua i a te i la tau ua whaolaina. A o le mana o le atua i a te i la tau ua whaatua tua. Ua tali tonu. Me la le au ke pole. Moli mau pea. Tā lai pea. Fola pea. I ia le li. I ia le atua. Fola atu pea le tala le ia. Amene, o lo te le lava la lea. Lo tātou ti ute ma lo tātou matafa ioi. Uma o na tutu lima mai e le tua ia te i tātou. E wha lea o ngā ina ai le ata mai o e ata mamai. Ma wha umati ai le poto o e popoto. Lea la whai mai lea i o le tala le apostolo. Po oi whea o ia il tangata poto kornito. O whea o ia il autusio. O whea o ia ile filifili ngā o le neila rolang. Awani ave seina al tātou Malū taeao faaleagaga. Tō anga e ave whanau lea onga. O lato luma nai manuia lea. Ai lea ise poto. E sili atu i le sili ese o le poto maleata mai o le atua. Amene. Bi ia le atua. Lea la whai maitala le apostolo. Kornito. E le ua a vea ea le atua le poto le ngeila rolangi mavalea. E vai e sea mea le atua peye e peye le whetau i le mawhau o le tangata. Aia. A whai maitala al tamalo a wao le poto le atua ina ua le loa le atua e le lalolangi lo lato poto. A o le fina ngalo le atua ia whaolaina i le valea o le tala inga a e ua whaatua. Sao i lo le coach lenga whaia kua ia le game plan o le taalunga e whaali atua le iloa o le au. Whaia atua le game plan, whaali atua le iloa le au. Mai lo le tala le coach. Tu ultou poto na e whai mai. E whaonga le whaawali valea le whai atu. Ameni. A wale poto le tua ina ua le iloa le tua le lalolangi i lo lato poto. A o lona finangani ia whaolaina i le valea o le tala inga a e ua whaatua tua. I ia le ali. I ia le tua. Tatou Malū taeao faaleagaga na lenei aso. Tapasai na i pea le tatou folaunga ia oi se e fo i lo folausa lenei aso. Toi whaamanatu ia te oe, o loo ia te oe upu o leola. Manongi o leola e o toi leola i tangata. Wa uma o na wha uina oe, wa uma o na o uina oe le upu o le tua. Moli mau, tā lai, fola pea le tala le lei.
te popole I tangata e tausuai I a te oi. Au e te popole I tangata e ingo sia ina oi. Au e te popole I tangata e whai mai a te oi. Ia leli. Upula ia al tamalo ana whaai uai lana wha malosi le kalesia. Korinito, a wao I mato. Ua mato tala I atu ia ke riso na wha sa taroina. O le mea e tausua iai utaia ma le valea ia e leni. Ai peitai, o e ua vala awina, o utaia a toa ma eleni, ua whai ke riso ma mana o le atua. Hallelujah. Amene. Ia awane I whai Malū lo sa langa I ailo I tau o le tala inga. E iai tofonga o le ngā luenga. Ai awane ingani, pe tala le apostol, ai pe tai o e ua wala awina I tātou, o utaia a toa ma elin, ua whai ke riso ma mana o le atua. I ia le ali, I ia le atua, ina ia avea I tātou ma poto le atua, ia te I lātou, ia te ai le lalolangi, lai manga o mia le moli mauna ia te oi, lai manga o mia le tala inga, le mana o mia le whaoltanga. Ia te o tou o e ua walawina, o utaia a tō ma eleni, ua whai ke riso ma mana o le atua, ma poto le atua ia te I lātou. Amene. Ele leo le wha umanga o upo le apostolo. Pea whai le te folo mai a tau ni taeao tātou tusi. Ia leli, awao le valea o le atua e sili lona poto I tangata. A o le vai fo I o le atua e sili lona malosi I tangata. Amene. I ia leli, o le matau tia na o le sinsili ese o le poto o le atua. Ua whaata mai ina I oi. Ua whaapotoina I tātou. Ina ia whai le mana o le tua, ma poto le tua ia te I lātou. Le anganga o lo le iloa. Le anganga o lo tangi mai ala e mana o mia le whaotanga. A wāru valea o le tua, e sili lona poto I tangata. O le vai fo'i o le tua, e sili lona mā losi I tangata. Pamanuia mai le tua ia te oi sa moa le nei aso. Wau o tau I loa ua vala a wina o tau. Upu ia ta māloa. O lo o tau vala a wina. E le o le to teli. E le o le maualunga o le tūlanga. E le o le a o ina. I ia leli. A o le sili esi. O le poto ma le ata mai o le tua. Ia leli. Le anga le tātou te tutu I lumo tupu. Tātou te tutu I lumo alii. Tātou te tutu I lumo whainga malo. Tātou te moli mawina le mana o le tua. Ma poto o le tua I le lalolang. God bless. Whamanuia le tua tale tu la iwa. Ia ngai atu le afoleiva o le tātou porkalame o tāpenaina ia na au auna. Songa le whaafengainga ia tito loa iwa ma le whaafengainga ia nanai, nai vou. Ia lea ua tāpena mai fo ni taeao. Ina ia whaawau tātou au aunanga I le ne yaso. Au ni ngalo ia te oe. Tātou o tangata filfilia. O tātou o tangata wa umona wala awina e lea tua. I ia leli, I ona whai mai ai le upua le tuspa ia e peitai. Ua filifilia e le atua, mea valea ale lalulangi. Ina ia wha maina ai e popoto, ma mea vai ale lalulangi. Ua filifilia e le atua, e wha maina ai mea malolosi. Wha maina ai tangata, wha maina ai nuu. Ma mea whaatau waa ale lalolang.
Wa o tātou o whiwhilia e le atua. Ma wala awina i tātou e whai ma lima, e whai ma vai o le tala lelei, se ia o atu i tulu inga o le lalolangi. Hallelujah. After I tell it tamale le taeao o I lava le tua mai mo whaafonga mai. Whaatoa o I le tua laua fionga. O I mātou lava na oni au auna lea o ngā. O na o I mātou lava oni au auna whaatau wa. E te whaonga ina le tua e ala wa atua I lau finangani. I iau tangata. Whawhiloa I le tua se mana onga. Oia mana o mia lau whaamalolonga le tua. Whaawau le tua lau whaamalolonga. A wina atu le tua lau au angin. E tō lau wapi masi o mia lau whanau. A o whenga iai le tua I tiute mangalu e ngawhai o le mei asu. Whamanuia I au auna fola le tala le lei. Oro lātou tāpena ina. Fe au o lo Malū. I so o se ai, ma so o se mangaala, o lunga o penga te whailanga. O so o se ala leo, ma so o se ala ata. Whai mawi inga o laua fio. Tu mau ia te I mātou le whatau wa. Ai e fo iatu ia te oe le vi inga. Wha mangalo I mātou tamau. Toto Yesu ke wisu. Wha maina ma fulu maina ai o mātou tamata. Wha manuia I se o mātou atu na pele o Samoa. Ona o Yesu le lei. Ameni. Ma ameni. Ia, whamanu tele si o tātou a inga mafuta mai whone nei taeao. Ia I leanga le lei o le tua ia te oe Malū a inga. Tātou toi whila I fōi I le tātou ma. Nai o le manawa o ngalue. Ilo le taimi whaatulanga inga. Ai mo taimi nei. Soi fua mai e manuia. Come on, give Jesus a hand. Talofa Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital
of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the western wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo mo sa longa i fo fanga ia palauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia sa no malanga tua i sola elu sa mo la tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia te tonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le tua ia ele se taimi o e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lua afe lo lima lo fa pelana ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se moa o te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atutupu foi ia loa no le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamnianga le tua ia o lo tatia i o tālima ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga tele fo ilo nei tangata o nei le tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologists o na maua le vaenga ma le vaenga o le man life fia ile nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il wha moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, talofa lava pulavinaka and shalom. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗏𝗡𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talofa lava o paanga tatou Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e se tawo so ole atua ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o lo sila mai mo manei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo talo le tua ai mana ia fo lo o
e te soli foi ao le atua sa whamaranga e lulu ia ke tektok ne mau e whinis whamonanga ia whia mai tala mai au swafo Yesu Keriso. Amen. Taeao and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚥 Malū Samoa. Ia o lo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se na whatupuina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 50 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le iawa noa tatala mai le atua. Ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia. Ia lo wawa noa le lea. Lea ua saunia le Global Kingdom TV. Ia le awa noa. Ia e whai malanga atuai. O no le swafo Yesu. Amen. Talo falava. O lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu i atu oi. Pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafia o te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei o na o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le a fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel.
va ai le manuia I so se mea lau ele o la autoto o mea uma manuia ia o le atua o lo talia Israel a faila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia e maua lo wa noa tatou te toe malanga faatasi ai ma oe pe a fai e te fia malanga ile nei malanga o lo tapena nei ia ona o le suafo Yesu amene ma amene